Kovačev postavi noga. Ovo je prv meč na Martin Kovačev. Najdovski. Odličen potek na Filip Najdovski. Zakana na Priljepčani. Stavre sudi penal. Faulirane Filip Najdovski, ki ima i žolt karton za po nije početi 0-0 koji stoja do 24. minuta. Borčemanevski, Marko Jovanovski, među stativite. Možno svoje to treto debi odresotna pobjeda Manevski, tako znači so gol. Manevski bije 1:1. Pobjeda izravnuva na početok od vtoroto poluvreme. Penal vrz Najdovski, gol na Borčemanevski. Evo se ga